اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 75. نویسکار امام البخاری، ترجمه ورگر پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. باب یسلم الماشی على القاعد. اف بشه هل در حق بده کو یه رواد چه لازمه سلام بده سر یه رونشتی، یکی درک رونشتی به یکی برا ببوره رو برا ببوره لازمه اوه برا ببوره سلام بده یه رونشتی. حديث نحصد نتددوه عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. عبد الرحمن كور شبل هاتر نقل كران خده جرازي بيجا مش پیغمبر خده سحكر هولي دقوتو. ليسلم الراكب على الراجل وليسلم الراجل على القاعد وليسلم الأقل على الأكثر فمن أجاب السلام فهو له ومن لم يجيب فلا شيء له. بلا یه سواری سلام بده سر یه پیاده لازمه، یعنی یه سواری سلام بده سر یه پیاده. ولیسلم الراجل على القاعدی، یه روادچه و بلینگ روادچه لازمه سلام بده سر یه روینشتی. وليسلم الأقل على الأكثر، بلا ين هنده سلام بدن ين جله. ام بيجي مثلا 4 زلام 4 انسانش اول که بودن 3 انسانش اول دواتنه یا 10 انسانش اول دواتنه حچی هندک لازم سلام بدن سر یه جلک. فمن اجاب السلام فهو له، کی جواب السلام بده یعنی سلام وده او جرد بخیر فهو له اف شويرو اف لهوي دايا و اف جرا خيرا. ومن لم يجب فلا شيء له، كسي جواب السلام نده تخير جرا نوعه. مثلا ام بيجي چو ده زلام ركه دادشن و 5 زلام شوي واتنه ين هنده سلام دان سرين گله. بجا اگر هر یک سلاموی وده خیرش همیار راتش هر کسی راته لبله هکه ام بيجي يكي سلام ودا يان دوا ودا كي سلام ودا و او خش واراته لبل مسئولیت سر و رادبن. اگر سلام تیکش و نده هنگه به مسئول بنه، چمکو داینا سلام سنته و ودانا سلام وگراندنا سلام فرض مجبوریت لبل ام بيجي 5 زلام رونشتینه و یکی هات سلام دوا اگه هر یک یعنی خوا سلام وده او خیرا ودانا سلامش خورا دستینن هکه ام بیجی یکی ودا دو ودا سه ودا سه ودا مسئولیت سر همیا رادبه لبله خیر دچش و هر او سلام ودایی کی بن خیر دچش و را. حدیثا 993 عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره هات نقل کرده خود جرازی به وجهش پیغمبر خوده نقل کرده که پیغمبر هولی گفت که يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. این وی حدیثش بیان هوا یه سواری لازم سلام بده یه قیاده و یه رواد چه لازم سلام بده سر یه روینشتی و یه هنده لازم سلام بدن یه گلگ. حديث 994 عن جابر رضي الله عنه قال: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. دو رواد چنه یک شوی واته یک شر وات چه یعنی پیاده راست هفت خواتن دو و کیجا اول سلام بده او شیده فضیلتاوی فضلاوی خیروی شیده بهتره او شیده افضل تره، یعنی حاجه اول سلام بده نمیشه منامینه هویا حواله خوابیجه بلا سلام بدمه چراوی اول ندا اجی نادمه فلان ولی موچنه که کیجه اول سلام بده او شیده افضل تره. عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا
فبدأه بالسلام. وجا حسين هوتا ناقل كرن أو جي الشعبي ناقل كريا دبجا أنه لقي فارسا وجا الشعبي لقوي صواري كهات يكي صواري حيوان خاص صور شو وهات وجا الشعبي سلام دوي فقلت وجا حسين بيجا مقوته تبدأه بالسلام قيتا أو السلام بدي أو صواري حقيقة أو السلام بدي. قال رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. ما شريح ديد يعني شريح لما فيجو هي مصدرة ما أوديد ريفود شو قيادة بي أوي أول سلام دا يعني فرق ناكب لازمه یه صواري سلام بده لبلي قيادة جي سلام بده خم ناكب أفجي علامة فضيلة أفجي يعني خيرك مازنه. حديث 1001 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير. أبو هريرة هاتا نقل كردن بيجي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم هو لقوت يا بچوك بلا يه سلام بده يه مازن بلا سلام بده سر يه مازن والماشي على القاعد يه روادشه نخير بله يه روادشه بلا سلام بده يه رونشتي والقليل على الكثير يه هندك بلا سلام بده سر يه جلك يعني که به که هندتر ببین او سلام بده سر يه اندم. حديث هزارو یک بی اف چنده اف عینی اف 1001 نویسیا حديث 1001 عن أبي الزناد قال كان خارجة بن زيد ابن ثابت يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. أبو زناد هات نقل كران بجا خارجة كل زيد كل ثابت يكتب على كتاب زيد سر كتاب زيد دنفيسيا يعني زيد هر واحد أميرك إذا سلم وقت السلام أثناء السلام ده هوليد قوتا المكتوب خدا قوتا السلام عليك يا أمير المؤمنين سلام سرتبه يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رحمة خده وبركاته خده جي سرتبه ومغفرته مغفرته خده جي سرتبه يعني بخشاندن خده عفو کردن خده وطيب صلواته صلوات وين يعني رحمة وين خوش ودلال او جي سرتبه يا أمير المؤمنين هولي سلام رد کرد سر مكتوبه خولي دنديسيان. بابو من سلم إشارة أبشا هل در حق وداكو كمو إشارة السلام بده مثلا بجا السلام عليكم يعني مو دست خواه ام تليا خواكم يعني مو إشارة السلام بده باشا يانا. وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. أسماء خاطر نقل كرن يعني خوها عائشة أسماء كتش أبو بكر خواه عایشه یعنی دشا پیغمبر خدا علیه السلام به اسمات بجه پیغمبر خدا بی دست خواه سلام دا الو النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا اشارت کرد بیاده دست خواه الى النسائی همبری جنا یعنی وقت راست جنا ها دست خواه سلام دا. حدیث 1003 عن سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرفا مر عبد الله بن الزبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه. عبد الله كره عمر عن سعد خاطر نقل كرن دبيجه سعد از دیگر عبد الله كره عمر و قاسم كره محمد در کتمش دروا حتی اذا نزل صرفا هاتن درک یعنی جهبین مر عبد الله بن الزبير عبد الله كره الزبير ودرا بوري يعني او رونشتن درکه
وجه عبد الله كره الزبير بروارا بوري فأشار إليهم بالسلام أولي إشارات السلام دا يقين بشكل دورة بكي دنجي ونهتا إشارات السلام دا وفرد عليه أواجي سلاموي ودا يعني عبد الله كره عمر قاسم كره محمد سلام عبد الله كره الزبير ودان حديثا 1004 عن عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد أو قال كان يكره التسليم باليد عطاء كره أبي رباح تنقل كرند بجا كانوا يكرهون التسليم باليد يعني سلام دان بدست يعني صرف إشارته خوش نادیتان معلومه عطای کره ابی رباح تابعینه یعنی او نسل پشت صحابیه به صحابیا سلام دانو دست صرف دست یعنی تنگوت مثلا به دنگ نبیش السلام علیکم صرف اشارت خوش نادیتان یعنی صحیح رند نادیتان مناسب نادیتان حدیثا 1005 عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر ثابت كره عبيد هات نقل كده بيجا هات مجلسه که الوده عبد الله كره عمر ومجلس دابي نوفو انسان دابي او كرونشتي فقال اذا سلمت فاسمع وقت كنت السلام دا بلا دنگت سحب کنه ولی نکن مدل خدا سلام دا به اشارت سلام دا و نکه وقت السلام دا بلا ين همبريتا يت السلام دديوا بلا دنجتا صحكنا فأسمع دنجخوا بلا دنجتا صحكن فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة أف هديك اشتراف خديوا ومباركة وباشو رندا أف تحية يعني السلام هديك اشتراف خديوا موجه يعني السلام سر هوا ورحمة خدي سر هوا وبركة خدي سر هوا خوشی شورا یعنی اف هدیه که طرف خوده با یعنی خوده که نصیب مسلمانا دقیقا و هدیه بدن هبوده هدیه که مبارکه و رندو باشه باب من خرج يسلم و يسلم عليه اف بشه هل در حق ودا مو صرف جبو سلام در کبش در با مثلا مو بچه سویکه مو بچه دروا دا مو بده سلام بده انسانا و اوجی سلام بده سلما بده سلام بدن ما افچانه يعني حديثا 1006 عن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق طفيل هاتا ناقل كران طفيل يكوري أبي يكوري كعب أخبره بيجا أبي يكوري كعب يعني طفيل بيجا بوفا مش مراجود أبي يكوري كعب مش مراجود از جارنا دیگر عبدالله كوري عمر در کتانش در و فيغدو معه إلى السوق يعني كان يعد عبد الله بن عمر از شما جمع عبد الله كوري عمر فيغدو معه إلى السوق اب ويرات شما سوكي صباحي يعني اب شما سوكي قال فإذا غدونا إلى السوق وجوقت از عبد الله شوي سوكي فلم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه عبد الله كوري عمر بر كرا ببوريا يك ولي قدر بي düşük yani ne ولي سقاط يعني يك نه بجارة نه سردست يك نورمال بروي بوريا ولا صاحب بيعة يك کریفروتم کرا بر را ببوریا ولا مسکین بر مسکین که فقیر کرا ببوریا ولا احد بر کرا ببوریا بلا ببوریا الا یسلم علیه مطلقا سلام دادای بر کی بلا هست که فقیر یا زنگیم یا düşük یا چه بیا سلام محقق بلا هست که کریفروتم کرا و حوینه را سلام دادای قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني الى السوق روشكه وجا طفيل بيجا از روشكه هاتم جمع عبد الله كورا عمير چه عبد الله كورا عمر وجا قلت ما ورا مرا امشي سوكي مرا ورا ام بچي سوكي فقلت ما تصنع بالسوق
وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بنا ها هنا نتحدث. مقولته أم تبكي سويك تشبكي ما تصنع بالسوق تشش سويك بكي. وأنت لا تقف على البيع تا كلي فروتون جناكي ولا تسأل عن السلع تا برصا فيات مالو پرتالاناكي كان فيات بيتشتا مرقوي نكت برصا جناكي ولا تسوم بها تا يعني ناكري نافروشي ولا تجلس في مجالس السوق تا رنان مجلس كلي فروتن دا او مجلس سوقي مال انسان لا يريدن انه ذكر بازار يعني كرن دفروشن تل و مجلس هذا رناني فاجلس بنا نخون رنا هرا فاجلس بنا هنا ها هنا امرني هرا ازوته ونتحدث شمرو بشتغل صحبته بك ام فيدش تبيني. فقال لعبد الله يا ابا بطن وكان الطفيل ذا بطن انما نغدو من اجل السلام على من لقينا. فجاء عبد الله قالت ما يا ابا يا عبد الله فجاء فقال لي عبد الله قلت ما يا ابا بطن اي زيك ما ظنوا يقين لي سالباستا اي زيك ما ظنوا يعني زيكوي ما ظن بيقين ابو طفيل زيكوي ما ظن بي قال يا ابا بطن بو زيك نمعنا معه يعني ابو هريره يعني اوكو حشكت كوتيا يعني ابو اللحيه اوكو رهوي هي ابو الباطن اوكو زيك ما ظن زيكوي ما ظن قال اي زيك ما ظنوا وجا چرا ويقول شمكو وكان الطفيل ذا بطن وجا زيكي يعني جوبك طفيل هبي انما وجا قال اي زيك ما ظنوا انما نغدو من اجل السلام على من لقينا ام دچي سوكي جبو السلام ام راستو هنوبي ام سلام بديوا او راستو ما بين السلام دلما ام بلد سوكي دچي سوكي چارشيه. باب التسليم اذا قام من المجلس بشه هذا الحكايه داكو وقتكو مش مجلس كرابيا مثلا مو چو صحبت يدا كرونش وجو مش ودا رابيا دقانو مو بچه هنگجي مو سلام بده نكو الصف وقتكو مو دچ سلام بده وقت مو رابيا جي و چايا مو سلام بده. حديثا 1008 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره هات نقل كلام خدا راضي به اوجش پیغمبر خدا هولی صح کلیا اذا جاء الرجل المجلس فليسلم وقتی که یک خاطر مجلس که وقتی زلامت انسان خاطر مجلس که بلا سلام بده. فإن جلس ثم بدا له ان يقوم وقتی روینش بجا پشتینگه و راب بچه یعنی ولی یعنی محتاجی که در کرد راب بچه و خواست راب بچه قبل ان يتفرق المجلس هي مجلس بلاف نبي يعني انسان جاي بلاف نبيين فليسلم بلا ليس السلام بده يعني او تنه راب بچه بلا السلام بده وقت يكون رابيات شويه فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى يا أول حقوي نشو باشي بهتره يعني چقا سلام مو اول بچه مجلسه که مو سلام بده مهمه وقتی که مو جوید رابیه جی اوقا مهمه یک نه یا اول نشاده مهمتره یا دیجی اول عین هکوه مهمه. باب حق من سلم اذا قام عن معاویه حدیث 1009 عن معاویه بن قره قال لي ابي يا بني ان كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة وجا معاویه قره هات نقل کردن بجا باومش مرا هولی گفت باوم هولی شیرت میکرد گا یا بنیه اولادمه کرکمه این کنت فی مجلس هجا تل مجلس کدابی تل نفحن انسان دی رونشتی بی وجا ترجو خیره وجا او مجلس چاوا ده خیره نخیته هویا خیره و دیکی یعنی نه چه مجلس به خیر به فایده تفایده یعنی معنویات علم و معلومات نداده نچه بیراتا خوده نه بیراتا وظیفه دینی نه نچه و مجلسا وجه تا چون مجلس که ده هیویا خیره هیویا استفاده و فایده تا چون مجلس که فعجلت بک حاجتون وجه عاجلا احتیاج محتاجی که تا در کرد یعنی محتاجی که تا در کرد و تا مجبور بی رابی فقل سلام علیکم
بيجا السلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس. بيجا تجهنجي شوي حتى آخر مجلسه، حتى داوية مجلسه ديفاهية مجلسه كوچه تشتي قنجيل ومجلسه دا بيقرن وبيقوتن تا شريك خيروي. فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس. ومجلسه دا كو چه دست خواه خزبن چه خیر و قنجی دست خواه خزبن ده شریک وایی و خیره دام. حديث هزار ده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول من لقي أخاه فليسلم عليه. وجاء أبو هريرة بجاء يكي راست برای خواه مسلمان به بلا سلام بدته فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. بجا ام بجي جمع هف رابين بجا دیسا فتلی بار هف بجا دورا ام بجي دورا داره که فتلی داره که مثلا داره که اورمانه کچه داره یا فیکی نه فیکی یعنی نقب آدا داره جی که نقب آدا آنجی دیوار که نقب آدا دیسا وجا فتل بار هوا دیسا بلا سلام بدن هبوده نبیجه نمین هو سلام دابیه تمام چو دورا داره که فتلی هاد آنجی چو دورا دیواره که فتلی هاد دیسا بلا سلام بدته نبیجه نه گوادم سلام دابیه بلا و نبیجه. حديث 1011 عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس كره مالك خودش راز بيج هات نقل كرند بيجا صحابيان پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وجا صحابيان پیغمبر خوده ام بيجي ويرا رواد شما وجا ام بيجي هن دار راستا و هاتن اورمانك مثلا ام بيجي يعني دارك راستا و هاتن وجا جي وقتان هن مل راست داره را چون هن مل چپ و را چون دیسا راستا هفاتن دیسا سلام دانه هبوده كانوا يكونون مجتمعين يعني ولي هفدرا رواد چون فتستقبلهم الشجرة هن مثلا امجي دارك چند دارك راستا و تحتا معلومه همه نکارو نوف داره را بچنه یه هن هر را چون هن وی آله را دچانا فتنطلق طائفة منهم عن يمينها فرقه که شوا مل راست داره را چا و طائفة عن شمالها یکی مل چپ را چا فاذا التقوا وقت راست هفت تحتانا دیست کانه هبوده سلم بعضهم على بعض سلام ددان هبوده دیسا سلام دان سر هف. حديث 1012 بهش در حقیقت در باب من دهن یده للمصافحة دست خواه در مال به خوش دست خواه رو بینه همجه مسکه انبر دست خواه رو بینه جبو چه دو وقت چوه دست برای خواه مسلمان بهنا دست به خوش به مثلا حقیقتا ام نری هن انسان ولی هم من نظام چرا باید کنه مثلا بهنا خوش دست خواه رو بینه نه و مثلا روی او خوابات یا خوابا جلد که خواباتی نه هنده ولی اصول ولی مناسب نزیده ولی انسان پر راحت ببن نه بجا دست خواب دست بهنه دست خواب بینش بوچه باب من ده هنیده هول المصافحتش بو مصافحه مو بشه دست برای خواه مسلمان بهنا خوش بکه به دست بیجی یعنی بهنا نخوش دست ما نه بهنا خوش دست ما به و ببایی دست برای ما مسلمان جی. حديث 1012 عن ثابت البناني أن أنسا كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. ثابت بناني هو تنقل كرن بجاء أنس يعني صحابي أنس كرم مالك وقت ليت بيا الصباح أصبح دهن يده بدهن طيب يعني درمان بخوش مسك أنبر دست خواتانی لمصافحة إخوانه داخلنا جبو مصافحة و چوین دسته برای خواه مسلمان وقت
او چه دست هنایان هنها دست وی دقنا بهنا دست وی خوش به باب التسلیم بالمعرفة و غیرها ابش هذا الحق وداكو مو سلام بده ين مو ناس بكي ومو ناس نكه نبيجا از في ناس كم اف جيران منه اون اف مثلا مسائي هوال منه مسائيه دايره اون يعني از السلام بدموي حتى اناس نكم السلام نادوي مو نكه باب التسليم بالمعرفة وغيرها يعني كو بناس بيننا السلام بناس بينيه يان نب ناس بينيه يعني مو ناس بك وناس نكه مو سلام بده يان نا عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خيرون عبد الله كره عمرو كره عاص خاطر نقل كردن دبيجا زلامكش پیغمبر خود هولی پرسی زلام خواجم پیغمبر خود جی پرسی گفت یا رسول الله أي الإسلام خيرون يعني كيش مسلماني يعني كي عمل اسلامی عمل گریار مسلمانی شحمیا خیر تره کی مسلمانی یعنی مو چه بکه اسلام دا شحمیتش تا خیر تره قال تطعم الطعام و تقرئ السلام على من عرفت و من لم تعرف تطعم الطعام ده خورنه بدی انسانا ده ذکر انسانا تیر بکی ده خورنه يعني تزيافات بدي عن صنع خورنه بدي و تقرئ السلام على من عرفت و من لم تعرف السلام بدی کسی تناس بکی و یه تناس نکی السلام بدی هر کسی ده فرقیه نخی نقبا ناسا و نناسادا اف مسلمانیش همیا خیرتره پیغمبر خدا علیه السلام گرا انسانا جاواد مثلا بلکه محتاجوی پیتر بول وی قاسه و هبه مثلا گوتن یکی گوتو کیش عمل کریار خیرته گوتو مجور وقت ویدو مثلا گوت هنا پرسیو کیش عمل خیرته گوتو قنجو دیباوا مثلا هر کس مثلا جهادا ریا خوده دا هر کسی گروه محتاجوی پیغمبر خود جوابو ویده دا بله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها أبو هريرة هتناقل كده خود جراز بيجا پیغمبر خود منع انسانا کر منع صحابیو کر روی نشتنا حوشکادا امجی سر حوشکادا سر ریا یا جی سر او تپین او گریکن ولی او درکن بلند لیسا سر ریا روی نشتنا سروا منع صحابیو کر گو روی ننن حوشکادا روی ننن سر ولی گرکا او مثلا گرکن بچوک و جا ولی انسان برابن بچنه سر ریا روی ننن وادا چرا؟ چون بلکه انسان بیر حساس بنا جند بورن مرد بورن يعني چرا هون رودني بده أن يوجس فيها فقال المسلمون لا نستطيعه ولا لا نطيقه يا رسول خدا في عادته ما أمر دوني حوش كان خدا أمو جيران الخوا يعني أمو مثلا أمر دوني بالمراتب چن انسان أمر دوني سرو جلكن ولي بچو سر يا أم نكوفناكي قال أما لا فأعطوا حقها مادام هون محقق بكي يعني هرن درن تنها روینن يعني درن ولا انسان دل درو بین بچنا و مثلا ام بيجي خوای ماله درو بین بچه حوشکه دا حوشاوی دا فلان ولی نکنه وجه اگر هم مطلقا روینی نخوا حقه بدنه او يعني حق که ایجاب بکه مو حقه بيبينه اما لا حتى هم مطلقا بكي فأعطوا حقها حق مجلس هولي بيبيننا قالوا وما حقها قلت يا رسول خدا حق وشيا رمشنا داري ولي شيا قال عبد البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية غض البصر هون چه بخواب بگریش نامحرمه تشتا هون نمناسب نبابت هون لی بنری هون لی ننری امیجی جنکوی دارا بولی نامحرمه هوا لی ننرن آنجی مثلا يعني درا تشتهو نمناسب هون لبنري ولی چه بخواه بخی چه به خلقه دو چه به خلقه رو بکی و نکنه یعنی هاش چه بخواه بن و ارشاد السبیلی یکی پرسا ریش هوا کر ری شانی و بدن مثلا یکی ری نناس راست هوا هاتن و جو ری شانی و بدن و تشمیت العاطسی یکی بهنجی
قو الحمد لله بيجن يرحمك الله. إذا حمد الله وقت بهنجي قو الحمد لله بيجن يرحمك الله وردوا التحياتي سلام بدن. يعني معلومة هنا بدروني خلق السلام ابن الهوا سلام خلق بدن دعاء خلق رو بكن هوش جوه خواه والحاصل یکی پرسو ریش هوا کر ری شانی انسانو بدن اف یعنی ایجابات رونشتنا حوشکادا و یا سر ریاکا و سر گریکا در که ولی انسان ترابه بچن و حقه به اوه خوشکو برای دلابلا بده بسکنه حتی درسی که ما به بمینه خیر و خوشیه دا.